Lalu tandu di siapa? Laku ya Bapak Pendeta Katuto, Pendeta Yusnatiku, Pendeta Amos, Binadem Patopako, Naik Putiro, Tabe laku anggota Dewan, ada Pak Step Citamu mikin Detoraya, sama Sulu mikin Jawa Kalimantan. Tapi laku teman-temanku siap Sulu. Selamat melambi, selamat sitamu misa na misa. Kami demi keluarga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Octavianus Katuto yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami keluarga Duka. Bersemangat laku Pendeta Yusnatiku, Pendeta Amos. Bersemangat laku kita solanasang tu mengajarin si tetena ladi karante tumatuangki jane luri lah di Batama tongkonan nangka. Jadi tanggal 25 di Pasilon de Banuana. Jadi itu kegiatan lah tontong lumingka lantainan lalu mingka duka lan tonangka. Jadi aku kita solonasang kami dari keluarga menyampaikan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tentu banyak kekurangan, keterbatasan kami telah menyambut Bapak Ibu sekalian. Pada moto bersemangat nah benelan parampo Pak Ketua Panitia. Tonoran kami nombang Pak Pakatana teto matuanta sene lori silu mi kamu posiulu ite terara buku mangkana panaata Bapak Ibu Pendeta Jemaat Parinding, Jemaat Tambutana, Jemaat Tandung. Ya tuyan nato tujuh mai kami mintu solana sangkoto oleh Pak Iko Kurde Sumanga mangka menaliakan Bapak Willy. Ya to napokadana Bapak Willy ni anak kuah situru rencana keluarga sola tondok ya tomatuangki silumi siane eluri la diangka tamatong konan to onangka na pira-pira tonoran nasara la dipoga ulan ia motu ia teto temo
tu si turu di si patuinna kumua tetek 10 misa la tangka mo tama to na yan narampo tama yan na di palempian lo la nato ambe elan so la to parenge langsung ki la disanga mak karudusan mangka mak karudusan to si taruna masih ngana jomai mak doya ia te kule sang mirala ko kita solana sang saba nang aden moto buku panduan di bengki pa bu ara katalan napa nasangi mungkin dendu kapatu tak narampol ko kale tada di kutole kule sang kukwa ta parina isolana sang ia namang kamak karudu salan dako makaran masih ngana joma itu mak doya masih ngana joma itu mak batang mangka mak batang atau mak pesuluk jadi mak pesuluk lan mak pesuluk du kan deh situru tu di sipatunna masih yang ada joma itu mangari ubatu mangosok simbuang mebala akayan me batang tombi indena sangat terante to tu ginim pogoy panakua pa willi ni nakua yang natanggala 25 la di pasulen de to panuan na ta mo yan di pasulen de to panuan na lata mo yarante to saba di sanga kumua dia lugu pialan tandung anayan na di palau lamai ta mo ta di palula ko to panua di palau sule sangadin na di palau la ko mikarante to ya mo to tu pemeloy pa willi yan tamang kami bala akan ninde pira-pira to si tontin na to mangari ubatu siya may batang atombi mangosok simbuang masyang na joma ito maapasa ate dong kito maapasa ate dong mo kito mangka maapasa ate dong to tanggal 25 maapalaw ki ilamay dari di palaw mo te tomatuan ta sene eluri lamay to na yate tomatuan ta siya ne keke eba atu siya ne tangke ladi bain de toreke pamulangan na di popakam padaya tongkonan to mambalo na yan narampo tu siya ne eluri lamay lapisan di palo sambali imay sende durante yan tamang kama apaloto pira-pira si taruun na pato tu sara ala taposara asela ko palumpunan batang rabu dadia mo to tu kupa apa kaingaran lako kita mintu solanasa nga anna lako kita to maarapu lako kita tondok tapi lambii tu watu pura tatoro daana tadan di tetek kasera ba tu tetek 10 tase tetek 10 misa jadi ya moto tu di papa kaingaran ba tu di pelampiran lako kita solanasa nga tato etamai sabayan ulur itu waktu dengan sendirinya kita rugi kita pangasiatu rugi kita pangasiatu nasibi nambai sadia siamo tu indo lo mito dapo eto temo te ko bami mai na iyan na sadia mo juti ngayota dako lana antaki doa makan Pak Pendeta Amos Alarana dari Jemaat Tambut Tanah. Ini rampo umpama jongan penangki batang kalegi. Ini rampo menomba mati kalemi lan kamenomban Pak Pakatana. Kirani video nakadami opu tu kada me patu kada matoto lako kaleki surang asap pondongan narakalako tu itu marapu tikoden nauba ane video nakadami tu mangka kitolok talinga laum pamatoto kan ni unang karan itu mekatuan pondongan narakalan nak tu temo
laki angkaran jadi na batang arabu kuna indek toroto matuangki la pemisa tongkonan tonangka kamata tora lo jome kalemi tutontong laki anga sila kiranwan padolona itu buang napa sekarang kan itu arabu tidak akan disilasa tu laki pasti tak papatang kaleki pasak itu patang kaleki den naupa angki matoto ulolakan itu megatuan ondongan naraka lantai sara atau temo lansangan nabung Yesus Kristus di masa bayang. Amin. Ini komendo kita ya, bayan mata mak nungguin. Saya mau cek.
Sola tamadan na pangaleo. Ya to bola-bola moyat masih ada ngobogi naun di tama to tak ada nama tumba sabaya tio to kira-kira tak nalagan nak to ke la tapak palangan ini bola-bola sola sarigan. Jadi ya tu bola-bola moya masih ada ngobogi moya lama apa lo pikito na sabaya pia to ke apa lo ke nama di diangkaran. Taulala lunde kisau to pantunuan male tamamada. Yo. Lalu sau kita pantunuan male tamamada. Male reki batu. Kami bela itu. Ini dulu. Tas, ada dako, tas kami dulu. Ulun na tuan na. Ya. Kita kami itu tuan. Oh, di mana cok? Ya, ulun dia bang. Ya. Kering nak kami. Ya, Pak Mari Pima piti dulu. Kasar, apa? Kasar nak. Yo. Marah lo tu pasal. Dengan tamu. Ya, betul. Ya. Era kadar pal pasal jadi kami tandai dengan kawan. Yang kiuran ni dapat tu. Ini desa Bambai. Apa desa terpal juga. Yang persiapan. Bisa jo. Kalau Ulun aja ya dengan Batin dari cuma tiada pasal jadi kami tandai dengan kawan.
ini. Keren Pak. Sama kan koyo kurus mang ya. Yo. Sangat. Iya.
Oh,